Reka rero tubahe ikaze mwese mudukurikiye kuri aya manywa yo ku itariki esheshatu z'ukwezi kwa mbere umwaka ni 2026. Turizera ko mumeze neza, twishimiye kongera kubasanga hano kuri News Lab TV. Tugiye kugaruka ku makuru akomeye cyane arimo kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi hakomeje kuvugwa amakuru, ariko noneho tugiye kureba urusaku rw'amasasu rwumvikanye muri Gitega, niyo kapitali y'ubutegetsi y'u Burundi. Bimeze bite? Murabizi ko Bujumbura yahindutse kapitali y'ubukungu cyangwa se ibijyanye n'ubucuruzi, ariko Gitega ariho ubutegetsi bukorera, ngo hafi ya presidence y'u Burundi humvikanye amasasu. Ayo masasu ni bwoko ki? Ese ni mama 23 yageze mu gihugu cy'u Burundi? Abantu benshi bakomeje kugenda babyibaza. Ese ni FDLR cyangwa se FARDC zamaze kugira u Burundi igicumbi? Bose barabyibaza. Ni ibyo tuje rero kugusubiza muri aya makuru, ntujye kure. Wowe rero birashoboka ko aribwo ukidukurikira, nagira nkubwire ngo kora subscribe. Twebwe icyo dukora ibintu biri balance, ntabwo dushaka kuzabiba ikintu kimeze nka propaganda, ntabyo dushaka. Reka turebe rero, hari amakuru yakomeje kugenda atangazwa cyane cyane ku masasu ngo yarayumvikaniye Igitega. Igitega ni ahantu hari presidence, ni ahantu hakorera ubutegetsi butandukanye, ni ahantu hakorera ibintu byinshi cyane cyane bijyanye na politike y'igihugu cy'u Burundi. Bikanagendana nuko mu Burundi hasa naho hamaze iminsi hari umwuka mubi. Ubu ngubu wakubwira ko hari umwuka mubi hagati ya Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, na President Ndayishimiye. Ni umwuka mubi hari, turimo gutohoza iyo nkuru kugira ngo tuzabagezeho aho biva naho bijya hose, kuko ngo bishobora kuba bitameze neza. Ndayishimiye kandi akagendana n'umwuka mubi na General Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Bose ibintu bari gupfa cyane cyane nko kuri Deveriyo Ndikuriyo, uyobora umunyamabanga mukuru nyine wa CNDD-FDD, cyane cyane ngo bapfa ikijyanye na power, mu gihe Prime Niyongabo barimo gupfa imyumvire ya Ndayishimiye ku ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane ngo uburyo ingabo z'u Burundi zavuye ku rugamba watabyumva, akinsista ngo bohereze izindi. Prime ati ntago bikwiye, ibyo byose barimo kugenda babipfa. Umwuka mubi wiyongeraho igitutu afite kijyanye no gutsindwa intambara hariya mu mujyi wa Uvira. Byateje igitutu, byateje crise mu gihugu. Guteza crise mu gihugu turibuze kubisesengura, bigatuma noneho hari n'abasirikare benshi barari hariya mu Burundi batari controle. Bikaba noneho ngo byatumye muri Gitega harahumvikanya amasasu. N'amasasu rero umuntu wa mbere wabitangaje yavuze yuko ngo i Burundi ngo muri Gitega ngo hari kumvikana amasasu, ariko ari leta iravuga ati ntibiramenyekana niba ari amasasu y'inzego z'umutekano cyangwa se abajura, cyangwa se ari abakozi bo mu ngoro ya Ndayishimiye. Ati amakuru maze guhabwa nuko gusa muri Gitega ngo hari kumvikana amasasu. Na amasasu nyine yumvikanye cyane cyane ejo ku mugoroba wa joro, nibwo ayo masasu yarimo yumvikana hariya muri Gitega, hariya hafi, bakavuga ko ari no hafi y'ubutegetsi. Birumvikana amakuru rero yaje kumenyekana. Na ayahe amakuru? Nuko ngo uko byagenze, ngo bari abajura bitwaje intwaro barashenga amasasu hariya muri Gitega, ahantu hazwi nko kwa Ndikumana Rotigre. Abantu mu Burundi ahantu murahazi kwa Ndikumana Rotigre, niho ngo aya masasu yarasiwe. Akaba rero ngo aya masasu yarashwe mu gihe muri iyi minsi mu Burundi hari ikibazo ngo cy'abantu bitwaje intwaro, ndetse ngo hari n'ikibazo nyine cy'izo ntwaro zikomeje kugenda zigaragara mu baturage, ndetse ngo hakaba hari n'ubujura bukomeye. Ngo iki kibazo ngo kirimo kiraterwa na Wazalendo, kiraterwa na FARDC, kiraterwa na FDLR n'imbonera kure zahunze imirwano muri Kongo. Ibi bintu ngo byatumye umutekano uba muke hariya mu gihugu cy'u Burundi, byongera ku bindi bibazo. Uwo mutekano muke rero uraterwa n'abo bantu. Reka turaje turebe noneho, urebye ubwo muri Uvira intambara yakazaga umurego, hari abasirikare bamwe b'u Burundi bagiye bajyanwa mu kigo cya gisirikare, ariko noneho hari abandi bagiye bitewe n'ubwinshi bwabo, aba FARDC, aba FDLR, aba Wazalendo n'imbonera kure zimwe zari zahawe imbunda. Bamwe barafashwe
baragenda bashyirwa ahantu hatandukanye, ariko hari n'abandi bagiye bajya mu baturage, ndetse ngo hagiye hanambuka intwaro nyinshi, hanambuka noneho n'abantu batazwi. Aricyo kintu cyatumye Uburundi bufata icyemezo cyo gufunga umupaka wa Gatumba, cyangwa se abanyekongo bita umupaka wa Kavimvira. Niho ngo Abarundi bakuye icyo cyemezo cyo gufungura umupaka bitewe n'izo infiltration. Noneho abantu rero babonye aya makuru, babonye aya masasu yarashwe, ikintu cya mbere cyahise kiza mu mutwe, Uburundi kugeza n'ubu ngubu bufite amakenga yuko nyuma yuko virifashwe muri abo binjiraga mu gihiriri bafite intwaro, bambukaga bavuga ko ari abasirikare b'u Burundi, bambukaga bavuga yuko ari abasirikare ba FARDC, ari Wazalendo, ari FDLR, hashobora kuba harinjiyemo M23. Ayo makuru arahari, ndetse inzego z'umutekano z'u Burundi zirimo gukora iperereza rikomeye, zirimo zirakora ubucukumbuzi bukomeye kugira ngo barebe yuko muri abo bantu binjiye kuko M23 itaba yarinjiye. Ariko makuru aravuga yuko bashobora kuba barimo, bitewe ngo n'ibyo burya Abarundi bitwaye barasa ibisasu Kamanyora, bivuga ko harashwe ibisasu 150, bitewe n'uburyo bitwaye hari mu kibaya cya Rusizi barwana muri Ruvungi, Ruberike, Sange, hose barwana, Nyakabere n'ahandi, ngo byatumye M23 ibona ko Uburundi ari threat. Muri uko kwambuka bahunga rero ngo ishobora kuba yaroherejemo abantu bayo bajya gutata, bajya kumenya niki kijya mbere Ibujumbura muri birometero bikeya uvuye muri Uvira. Ngo baragenda bajya gutata bamenya ese niki kirimo kujya mbere hariya i Burundi. Izo ntasi rero, ndetse ngo mu bambutse bafite n'intwaro, cyangwa mu bambutse muri abo biswe nka FARDC, ndetse na Wazalendo na FDLR n'Abarundi, harimo na M23 ngo ishobora kuba yarambutse ikaba irimo ikurikiranira ibintu hafi. Si M23 yambutse yonyine, hari amakuru avuga yuko ngo na Red Tabara ishobora kuba yarambutse muri icyo gihiriri. Uburundi ngo bwisamye bwasandaye bufata icyemezo cyo gufunga imipaka. Mu gufunga iyo mipaka rero byaje gutuma ngo kwambuka gusa naho kugabanuka, ariko n'ubundi ngo bari bamaze kugira iyo bajya. Ari nayo mpamvu Uburundi ngo ubungubu bwafashe icyemezo cyo kuvuga ngo nta mukongomani uzasubira mu gihugu cya Kongo Uvira. Impunzi M23 yasabye yuko impunzi z'abakongomani zivara mu Burundi zikongera zikagaruka Uvira mu byazo. Uburundi bwarabyanze, bagume mu nkambi, hanyuma tubagenzurire mu nkambi. Uzajya ugaragara muri karitsiye atazwi, icyo gihe ubuzima bwe buzajya waburangiye. Ariko niba ari umukongomani najye mu nkambi, inkambi irindwe cyane ku buryo batayisohokamo. Ibyo ngibyo ngo ni icyemezo Burundi bwafashe, bwanga yuko ngo mu gutahuka babandi bari binjiye baje kuba intasi bashobora kuzatahuka muri abo baturage, bityo bakongera bagasubira aho bavuye bakajya gutanga amakuru cyangwa bakajya gukora akazi nyine n'ubundi kari karatumye bambuka. Uburundi rongo burasa naho ngo bwabafashe bugwate, abo ngo bambutse. Ari na mpamvu bavuga bati M23 yaba yarageze Ibujumbura na Gitega. Ayo masasu rero yavuze yatumye ngo abaturage benshi bashyubwa bati karabaye, M23 yaba yatugezemo. Ariko ikintu gihari ni bari abajura bitwaje intwaro, bo baraturuka hehe sasa? Aba bajura bitwaje intwaro baraturuka muri Wazalendo, baraturuka mu Mbonerakure, baraturuka muri FDLR, baraturuka muri FARDC. Umuco wari usanzwe w'ibintu bakoraga mu gihugu cya Kongo hariya mu mijyi itandukanye, cyane cyane Uvira, niwo bambukanye bajyana mu Burundi, aho ngo bari kugenda bagasahura amaduka, bagatwara ibyo kurya, bakajya mu tubari bakanywa ntibishyure, barangiza bakanafata ku ngufu abagore n'abakobwa. Ibyo birashimangirwa n'inkuru ya Source Media tugiye kubagezaho, ikwereke yuko Uburundi busa naho bwikururiye amakara. Bwikururiye amakara, bwabaye cyaje kuba nyine kikururira amakara. Bwabaye wa muntu nyine ucirira umurozi akamumara ku rubyaro. Umubano w'igihugu cy'u Burundi
na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ubufatanye bagiranye muri Kivu y'Amajyepfo, ingaruka zatangiye kubugeraho. Reka turebe ibi bintu by'intwaro ziganje hariya mu gihugu cy'u Burundi, muri Bujumbura ndetse zanambutse zageze muri Gitega, bizanywe na Wazalendo, bizanywe na FDLR, bizanywe na FARDC, bizanywe n'imbonerakure. Ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 12, abasirikare n'abarwanyi barenga 3,000 barimo ingabo z'u Burundi, barimo FDLR, barimo FARDC, barimo Wazalendo, barambutse bajya mu gihugu cy'u Burundi. Icyo gihe haburaga iminsi 2 yonyine kugira ngo M23 ifate Uvira. Bambutse Uvira itaranafatwa, M23 ikiri mu birometero 30, bahise bambuka. Abangaba baragiye bafata ishuri ribanza, ryari ishuri rishya ryubatswe ahantu biti Muremera, ni muri komine Bukinanyana muri Bujumbura. Barangije iri shuri bararifata, barigira iki? Barigira position ya gisirikare, barigira icumbi ry'abasirikare barenga 3,000. Abaturage rero batuye muri aka gace batangiye kubogoza, barabagoza kubera ihohoterwa rya hato na hato bari gukorerwa n'aba basirikare, bagasaba ko igihugu kigomba gushaka uburyo kibahavana vuba vuba. Wazalendo, FDLR, FARDC, imbonerakure na FDNB. Tekereza urwo ruvange rw'icyo gisirikare. Abantu noneho bamaze gutsindwa intambara, bafite inzara, bashaka igitsina, byose byamaze kugora abaturage. Nk'uko amakuru rirava mu nzego z'ibanze ngo nyine hari Muremera abivuga, ngabo barwanyi bafashe icyo kigo cy'ishuri cya Muremera nyuma yo gutsindwa na M23 ku rugamba rwo muri Uvira. Abashinzwe uburezi bavuga ko ngo ishuri ryigaruriwe n'aba barwanyi ngari inyubako nshya yubatswe n'Abahinde, ikaba noneho ngo n'Abahinde ngo bubakaga urugomero rw'amashanyarazi ruherereye ahitwa Kaburantwa. Iri shuri ngo rikaba ryaragomba gufungura imiryango muri Nzeri, ariko ngo ibintu barikoreye ngo ntago bisanzwe. Ibiti ngo byari birikikije byaratemwe kugira ngo baboneke ibyo gucana bagaburira abo basirikare. Abo basirikare ngo baragiye bafata intebe z'ishuri zose zari zarabajijwe, zari zarakozwe, barangije barazitekesha. Ibikoresho byose byari byaranegenewe abana byarangijijwe. Abaturage rero bafite uburakari, ariko bafite n'ubwoba. Wumve uburyo Burundi bwikururiye akaga kwakira bari abantu. Abaturage b'Muremera bavuga ko babayeho mu mutekano mucyo udashira. Bashinja bamwe mu barwanyi ba FARDC, Wazalendo na FDLR gusahura amaduka n'utubari aho bafata ibicuruzwa ntibabyishyure. Baragenda bakanywa, baragenda bakaka ibintu mu mabotike, mu maduka, barangiza wajya kubishyura ngagahindukiza imbunda akayigutunga, ugahita umanika amaboko akagenda. Niko bamenyereye kubaho muri Kongo. Mukongomani yari muri Uvira arimo aravuga ati mana warakoze kuduhara dukure Wazalendo hano, kadukurere FDLR hano na FARDC. Wowe Bukavu nukavuga, Wagoma nukavuga, ahantu hose igisirikare cyari kiri byari bibazo bikomeye. Uyu munsi noneho ibyo byago byari biri ku makongomani byamaze kugera ku Barundi. Abaturage bafite ubwoba bw'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, cyane cyane ngo ku bakobwa bakiri bato. Bavuga ati aba barwanyi nibavanwe mu ngo zacu. Gusa igisirikare cy'u Burundi bavuga ko ngo abasirikare ngo Burundi ngo bari hariya ngo ari abari mu myitozo ngo bitegura gusubira mu bikorwa bya gisirikare muri Kongo. Ntago bo bemera yuko ari FARDC, ntibemera ko ari Wazalendo cyangwa FDLR. Baravuga ngo n'abasirikare b'u Burundi ngo bari gukora imyitozo kugira ngo basubire mu gihugu cya Kongo kurwana. Nukuvuga ngo umuyobozi wa gisirikare ko yavuze ko n'ibiryo hohoterwa rihari ngo hagomba gukorwa iperereza kugira ngo uzafatirwa muri ibyo bikorwa byo guhohotera abaturage abihanirwe. Urumva rero aho ngaho abo ngabo bagiye bambuka muri ubwo buryo, bari muri ibyo bigo by'amashuri cyangwa bari ahandi, n'abasirikare bafite imbunda babukanye ibikoresho byabo byose. Abo ngabo nibo bigera nijoro bakajya gutera abacuruzi ku maduka yabo, bakajya gutera utubari bashaka ibyo banywa, hagira uvuga urusaku rw'amasasu rukaba ruravuze. Abaturage bamwe batekereza ko arimo 23 ngo yaba yarinjiye cyangwa se ari ikindi kibazo cyaba kibaye ro gusakirana hagati y'ingabo z'u Burundi cyangwa n'abo bantu, ariko ikibazo gihari ni Ndayishimiye wikururiye ibi byago
bya FARDC, FDLR na Wazalendo, arangije abazana mu baturage b'u Burundi. None abaturage b'u Burundi bari gusofura muri ubu buryo bitewe n'iki imyitwarire bamenyere mu gihugu cya Kongo niyo barimo none no gukoresha mu gihugu cy'u Burundi. Ni ibintu none byabaye bibi. Gusa icyamaze kwemezwa nuko atarimo 23 yageze hariya muri Bujumbura cyangwa muri Gitega, ntabwo ariyo. Nubwo haruguru twavuze yuko bishoboka ko hari abahungu ishobora kuba yarohereje mu Burundi bakambuka mu mpunzi, abandi bakambuka mu basirikare bari bahunze urugamba. Cyane byo birashoboka. Bagombaga no kwambuka bakajya kureba nihe harimo kurasirwa biriya bisasu nyine byaraswaga muri Kamanyora. Ni ibiki biri gutegurwa mu Burundi, kuko Burundi bwabonwaga nka threat ikomeye cyane kuri 23 hari mu Burundi. Nubwo nyine muri Kongo, nubwo bugihamya ko bufite yo ngo batayo 3 ziri hariya Baraka zigomba kuzafatanya n'iza FARDC n'abacanshuro bo muri Blackwater ndetse n'abandi kugira ngo bagaruke kuza gufata umujyi wa Uvira, bakomeze Bukavu, bagende bagire Goma, igihugu bakigaruririze mu biganza bya Tshisekedi. Ibyo byose nibyo buri wese ahanze amaso kugira ngo arebe ko uko bizakorwa cyangwa se icyo bizaba bihatse. Hanyuma rero tuvuye kuri ibyo ngibyo turavuga ku mutekano muke, ariko reka tunarebe ntabwo bukikera. Ndayishimiye agize ubwoba bwinshi cyane. Ubwoba butewe n'iki? Ngo birashoboka ko mu Burundi ngo haba hari abami babiri. Habari Ndayishimiye, undi muntu ushyirwa mu majwi ni Reverien Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD. Uyu mudede ngaravugwaho kuba ngo yaramaze guca Ndayishimiye mu mizi, yamara kumuca mu mizi akagenda akigarurira abategetsi benshi mu nzego za leta. Reka tubanze turebe. Buriya bivugwa ko ngo hajya gushyirwaho minisitiri w'intebe w'igihugu minisitiri wa nyinamahanga uri Edouard Bizimana, ngo yakizweho kubera ko ari umuntu wa hafi wa Ndayishimiye. Ariko noneho wajya kureba ngo mu bandi bayobozi batandukanye, yaba mu bigo bya leta yaba no mu bindi, Reverien Ndikuriyo agira uruhare rukomeye cyane mu kubashyiraho. Amaveting niwe yasenyeho bwa nyuma. Bivuga iki? Bivuga ngo abayobozi yashyizeho abantu bamwumva bari mu kazuke. Nuvuga ngo hari 200 mu Burundi. Hari umurongo wa President Ndayishimiye, hari umurongo wa Reverien Ndikuriyo. Iyo 200 ndetse Reverien ngo yamaze kwiyumva nk'umuntu nawe ushobora kuba perezida w'igihugu cy'u Burundi. Urumva igihugu ishyaka riri ku butegetsi aba ari umuntu ukomeye. Nta kintu na gito, nta mudeje wajyaho atabihaye umugisha. Ntandi buri wese agomba kujyaho amuzi. Uyobora komine agomba kuba amuzi. Buri wese agomba kuba amuzi kandi yagize uruhare muri uwo muntu. Ndikuriyo rero ngo yaragiye yubaka systeme aciye mu mizinde Ndayishimiye, ku buryo Ndayishimiye ngo asigaye ari umuntu uregetse gusuri hejuru, ariko Ndikuriyo fondation yose ni uyifite kandi abo ngabo bose bamuri inyuma. Ibyo bihanga rero ngo byabaye bibiri mu nkono imwe yitwa Burundi, ngo ku buryo ubu ngubu ngo harimo hagenda hasa naho hari ihangana hagati y'aba bagabo. Hari amakuru yamaze gutangazwa na Fokode hagarariwe na Pacifique Ninahazwe, ngo iyo umuntu wamuhaye amakuru y'ibyo Ndayishimiye yakoreye ejo yakoze muri presidence, aranerura avuga yuko hari abakozi ngo bamubeshya bamuryarya bakamubwira yuko ngo bamuri inyuma, ngo kandi bafite undi mwami bakorera. Ati ibintu byo gukorera abami babiri, ibintu byo gukeza abami babiri, ati sinzemera abantu bakorera abami babiri. Ibyo rero ngo byabaye ejo nibwo ngo yazanye umuyijinya, ngarangije muri Ntare Rushatsi hariya muri presidence nyine y'u Burundi, ngo President Ndayishimiye ngo yagiriye bamwe ngo mubamufasha nyine akazi, ababwira ko ngo batamukunda, ngo ko bamwiyorobekaho, ariko ngo bafite undi muntu bakorera. Wahaye amakuru Fodeko wo mu biro by'umukuru w'igihugu yagize ati, turabisubiramo nk'uko yabivuze, mwaramutse, twabonye ko wanditse ko umukuru w'igihugu yagendereye igiturumbuka ubushikiranganzi bujejwe ikigega cya leta. Nyine yasuye mu buryo butunguranye Ministeri y'Imari n'Igenamigambi. Ati burya mbere yuko ajyayo yabanje kuza ahangaha kwa Ntare Rushatsi House
Uyu munsi rero yifatanyije n'abakozi bose mu isengesho dusanzwe tugira mu gitondo. Icyadutangaje ni ingene yaje agashikira mu gisabisho cyangwa uburyo yaje agahitira mu isengesho atabanje guca mu biro bye. Ubundi yahoraga aza akabanza agahita ajya mu biro bye. Yavuze amagambo menshi arangije aragenda adaciye mu biro bye. Ntabwo twari twakabibonye. Ibintu yavuze byari bitangaje. Yavuze ku byerekeye abantu biyorobeka ngo baramukunda, yagenda bagasigara bamuvuga. Yongeye ati hari abadanzwe badatonda ku gihe, ni ukuvuga ngo hari abokamwe n'indwara yo kutagerera ku kazi ku gihe, ariko bumvishe ko nje gusenga bahise bahamagarana bahita bose bahagera. Mu bisanzwe kenshi hasenga abakozi basanzwe bitwa abasukontara, naho abakuru bitwa abamandateri politike babizamo ari uko bumvise ko perezida aje. Niho yahereye avuga ngo aba bamandateri politike ko bagomba kubona ko, ni ukuvuga ngo cyangwa ngo yamenye ko abenshi banze kumuyoboka. Yavuze ko ngo atazemera abantu bakorera abami babiri. Byaboneka ngo yuko yari yaje aje gutanga ubutumwa kandi ngo bwari bufite abo bugenewe. Ibintu byinshi yabivuze mu migani, acarangiza avuga ngo bibwirwa benshi bikumva bene byo. Duhejeje ngo basoje gusenga ngo ahise agenda, ngo byabonekaga ko hari ikindi gikorwa cyihuta yaragiyemo. Noneho ni ukuvuga ngo harimo ikibazo hagati ye na Reverien Ndikuriyo. Perezida Ndayishimiye yavuye muri Nari House akomeza ajya muri Minisiteri ishinzwe imari ya leta, aho yagiye ngo nta n'ikintu na kimwe cyari cyateguwe kijyanye no kumwakira. Ngo no ku muhanda nta basirikare bari bashyizweho, ngo ni bake banamenye yuko ari we wageze aho hantu. Ngo amakuru ngo yamenyekanye ngo nuko yaganiriye na bamwe mu bategetsi bakuru muri iyo minisiteri, ngo urugendo ngo rwaba ngo ruri mu ntumbero yo kubatera imbaraga no gushyigikira ngo Ndikumana wagizwe minisitiri muri iyo minisiteri, ndetse ngo ibi ngibi ngo bikaba aricyo kintu byari bigamije kumwankuraja ndetse no kugaragaza yuko amushyigikiye. Ngo amagambo ya Perezida Ndayishimiye ngo yabwiye abamufasha muri Nari House ngo asa n'ayashimangira ukutumvikana hagati ye na Reverien Ndikuriyo. Abakora hariya ngo muri Perezidanse bavuze ngo gatigeze ngo abagaragariza ngo uwo mwami wa kabiri bakorera, ngo ariko ngo babifashe nko kugaragaza yuko hari abategetsi hari muri Perezidanse bari ku ruhande rwa Reverien Ndikuriyo. Ntabwo bukikera hagati ya Perezida Ndayishimiye ndetse na Reverien Ndikuriyo. Ibintu bikomeje kugenda biba ibindi. Si uyu nguyu wenyine bafitanye ikibazo anagifitanye nande na Prime Niyongabo. Prime Niyongabo amuziza yuko ngo atumva neza umugambi wo gukomeza kurundumurira abasirikare b'u Burundi mu ntambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari amakuru tugitohoza avuga yuko ngo abasirikare b'u Burundi bakomeje koherezwa hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku cyambu cya Baraka, ndetse ngo hari nawe bivuga yuko ngo bashobora kuba bararashwe ndaba 23 ubwato bushobora kuba bwararashwe. Gusa turacyabitohoza, ntabwo dushobora gutangaza ibintu tutahagazeho tutazi, ariko nabyo birimo kugenda bivugwa. Ibyo rero ibyarimo bigenda bigaruka aho mu gihugu cy'u Burundi, byose turakomeza kugenda tubihanga amaso, kuko ibi bintu byo kwikanga cyane muntu uza muri ibi biro bya Ndayishimiye gukomeza yikanga ngo abakorera abami babiri, ni ikindi kintu gikomeje gukurura umwuka hagati ya Ndayishimiye n'abo bayobozi. Ngibyo rero tubashimire mwese mukomeje kubana natwe, tukomeze kwifuriza ibihe byiza, mugira amanywa meza.